Johan bong ni kana khwa a kitena huan ani thum ni in Galilee gam a kana a kitena a om a hwaya Jesu nu a om hi Jesu le anung zuite leng kitena a chialin a om hi wain abe takin Jesu nun akyanga wain atasam tau e achi hi Jesu akyanga anu me nang nahon thei sak ding bang a ya om kahun atung nai ke hi achi hi aunun sikhate kyanga nakyangwa again peuma hi zelun achi hi wan judate sil siang dan bang in suang tuibel guk buk som li mun ni hiam mun thum hiam tachiat huaya atung uhi jesun akyangwa tuibel te tui in dim sakun achi hi agong to kikim in dim sakchiat uhi adim sakchiat uhi akyangwa tu in dim unla nek bol thusa kyanga apai pi un achi hi huchi in apai pi ta uhi nek bol thusa in tui awain hong suak achiam a hong kipat na athei ke a tuidim sikhaten a hi le athei u mone pa asama akyanga michi in atung in wain hoi ahomwa atam deu adon nung un a hoi lo a homu nang bel tu tan in wain hoi na kem lai la ya achi hi jesun hiai a thil lamdang hi patna Galilee gam kana khwa a hi hathupi na alang sakta a anung zuiten ama aging ta uhi huan huai khitin kaparna uma ho suka ama le anu to a unaute le anung zuite to huai a ni tamlo a om uhi Pathian temple sian sakna huan judate paikan an kuang luina anaita a Jerusalem a Jesu a ho to hi temple a bong belam le va khu zuak te le dangka hing a tute amu hi huan khaw hwal in zemna ding abola belam le bong avekun temple a kipan adel hia a dangka hingte dangka sungbua a adokan te u leng a son puk sakhe vahul zuak te kyanga hiai thil te hiai a kipan paipi un kapa in sumsin namun in bol ke un ache hi huan na in a kaphat ngai na in hon guiding achi gel ahi chi anung zuiten a theinon ta uhi huchi in zutaten akyanga hiai na thil hi chiamte na bang a hia na hon la thei chi in adom uhi Jesu na kyanga hiai in hi sele uchin ni thum sung in katung ding non ding chi in adong hi huan zutaten hiai in kum som li le kuk sung lam a hi nang ni thum sung in natung ding mo achiu hi hima le ama pumpi in thu gen a hi zo hi huai ziakin misi la ka kipan a tho non in anung zuiten huai thu gen a thei non ta uhi Laisiangthou thu le Jesu thu gen aging ta uhi Jesu ki kang ko ina huan Jerusalem a paikan an kwang luina a omlai in a thil lamdang hi te amuwa mi tampi in amin aging ta uhi hima le Jesu bel alakwa aki kang koi a mi teng a thei hi mi hing thu kwa ma hil chet aki phatmo olo ziakin ama in mi hing sunga ompeu ma a thei ngal hi